Patumi aruni phai thom kep ajo por phainer kep rachiti mapor Diphu Kasa Stadium along Bharat aderangkang cycle pen along kahomria bangphu Mehul Lakhani mate Mehul Bharat Yatri nangpalesi Kasa atu mesen pen kedengdon Birta kelonga tengke Mehul Lakhani kedamtang suri hini ra inkwara isianingkan chitia cheklo ni phai inkwara isiar ni pen Bharat adangpi pregjam adimalong cycle pen kahomri japhan methang ahem Madhya Pradesh pen nangbarlo Cycle Kranti, Naya Bharat, Swachh Bharat lapen Mazboot Bharat puat he en pen bangso asai deng ponlo. Lapen peneng an ningkan hini pleng tanglo. Lapen Bharat adera long katu kawe state mate long rikre phoan kahumri patang tanglo. Lapen katu kawe kilometer suri thom kebra ner keban amethang asai kelpen kahumri patang tanglo. Long rikre pho kahumri tangalong Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, Damandi, Rajasthan, Uttar Pradesh. Lapen lapu North East angkang pen Assam, Arunachal, Nagaland lapen Manipur an kahomri patangsi Karbi Anglong alo sitami nang palilo. Labangso along ritin kahomri apor sitami penangan det keja lapen longri keja ke the kiding atum pen sitami kachetonglong do ulo. नमस्ते, मेरा नाम मेहुल लखानी है और जब से मैं भारत की यात्रा पे साइकिल से निकला हूँ तब से लोग मुझे मेहुल भारत यात्री के नाम से जानते हैं। मैं पेशे से टीचर हूँ और 21 जून 2021 से पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकला हूँ। मैं यह उद्देश्य लेकर निकला हूँ नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत और पूरे भारत में साइकिल क्रांति लाना चाहता हूँ। सर ने वहाँ पे हमारा स्वागत करने वाले हैं तो बहुत अच्छा लगा। दीपू का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छा लगा घूम फिर के। और अभी नाइट स्टे मेरा यहीं पर है, यहीं कहीं रुक के मैं आगे सिलचर होते हुए त्रिपुरा और आगे की ओर मैं बढ़ Lason se Karbi Anglong Diphu along nangkepali aporahut Kasa achunbang Dr. Pankaj Teron lapen aria sangho tumpen pen man ke do Karbi apoho pen kedeng padodonlo lapen mesen ke do adim setami piponlo. News report Karbi Anglong Live.